ariko burarayi Karame. hari indi ntore yaje hano izi igifaransa gusa ku buryo nawe hari ibyo yamenye mu kinyarwanda nawe yaza akabidusangiza. Duhamagare intore Mitako. Mitako, bonjour. Bonjour. Uri intore? Sûr. Mushoze turebe. Kanze numve niba ko kuri intore. Intore! Ijambo kwijambo. Intore! Mutoza ku kirenga beso kutuvomaho. Intore! Turi isubizo. Intore! Umwe gwacu izo mbaraga zacu. Aho! Yehoho. Mitako, Yeah. je vais te demander des questions et tu dois répondre en Kinyarwanda. Ego. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni iki kintu wakunze cyane muri iri torero ry'indangamirwa? Gukunda. Hano mu itorero ndazi gukunda muchaka. Muchaka na Marshallot. None se ndazi gukumbura ibijo. Turi kurya neza cyane. Ndazi kumbura umuceri na ibirayi, ibijumba, navuge neza. Na ibishimbo. None se ndazi kukumbura inyama cyane. Nese Mitako, ni ikihe kintu cyakugoye kumenya cyangwa se kwiga muri iri torero? Ibikibazo. Noneho hano mu itorero ndafite ibikibazo kuvuga mu Kinyarwanda. None se hano mu igitorero abana bose bari kuvuga mu Kinyarwanda gusa. None ndafite ibikibazo kuvuga neza mu Kinyarwanda. Abafande bari kuvuga genda uburyo ngenda kugenda ibumoso. Ntabwo bizi. Noneho hano ndarabizi imbere, inyuma, uburyo, umuso na hejuru na hasi. Nese Mitako, umunyarwanda arangwa no kumenya igihugu cye. Uzi indirimbo y'igihugu? Ndabimenya gace. Gake. Yes sir. Watwereka? Salute. Rwanda nziza gihugu cyacu, huje imisozi n'ibiyaga n'ibirunga, ngo widuhetse gahoranisha, reka tukurate tukuguve ibigwi, ngo hutuhungwiye hamwe twe s'abanyarwanda uko watujaye. Mbegwa sugira singizwa iteka. Mitako, urakoze cyane.